Danas sadimo kraljicu vrta, rajčicu, odnosno paradajz. A prije nego što počnemo s time, pogledajmo kako je naša tegla sa lukom i mrkvom. Znači, biljčice fantastično napreduju. Evo ga, zaista je izvedivo i u ovako malom prostoru. A sada idemo se baciti na punjenje ove tegle. Znači, kraljica vrta, rajčica, uz jedinstveni sustav zalijevanja, odnosno navodnjavanja, takozvane oje, pa idemo se baciti na posao. Bez obzira sadite li rajčice u posudu teglu kao ja ili u gredicu, postupak sa ojama je isti. Znači, u sredinu se postavlja oja. Ovdje smo već pripremili bili znači supstrat, znači peletirano ovčje gnojivo, znači cijelu jednu podlogu za sadnju koja je puna, evo, do ovog dijela. Evo, možete čak i vidjeti kako se ovčja vuna, odnosno peletirano gnojivo od ovčje vune, ne znam koliko vidite, razgrađuje. Znači, ona se razgrađuje 6 mjeseci i zapravo tih 6 mjeseci gnoji biljku. A sada ćemo postaviti sustav zalijevanja kako bismo imali mirna ljeta i kako bi zapravo naše rajčice cijelo vrijeme bile zalivene točno kod korijena. Evo, postavljamo oju u sredinu negdje. Video o izradi oja sam isto napravila, stavit ću vam na kraju link da si možete i to pogledati ili ponoviti. Evo, znači to sad izgleda ovako. Zašto sam to stavila ovako? Zato jer sam htjela prvo vidjeti do kuda će mi doći oja, a sada ćemo krenuti sa daljnjim zapunjavanjem. Inače, kod klasične sadnje bi sad zapunili ovo supstratom, odnosno umetali bi presadnice pa zapunjivali i tako, ali s obzirom da ću ja stavljati nešto posebno u svrhu malčiranja moje tegle, a to je ovako nešto, znači pokrivka od vune. Inače sam imala problem s malčiranjem jer šta god da bi stavila, recimo otko, sjeno ili nešto, vjetar bi to sve nosio. Sa teglama je tak malo problem. I ovo je odlična stvar, zato jer se ta pokrivka izreže na određenu dimenziju, služi u svrhu malča, a isto tako, baš zato jer je vuna onako oštra, ne vole ju puževi i zapravo tjera ih i ne vole prelaziti preko nje, jer ove dlačice im smetaju i sušuju onu njihovu sluz, tako da će poslužiti i u tu svrhu. Idem znači zapuniti teglu i onda staviti prvo pokrivku i onda tek presadnice. Oju sam pokrila da mi unutra ne ulazi zemlja. Ajmo vidjeti koliko meni treba. Znači, promjer unutarnjeg dijela je nekakvih 35 cm. Vunica može unutra da se razgradi, potpunosti ekološki. A ja ću sada izrezati gdje ću staviti svoje presadnice, tako da sve bude u krug oko oje. Znate i sami, već sam pričala da ja najviše volim koristiti ovakvu
sadilicu za lukovice da si izvadim višak zemlje, a uz to je točno mjera koja mi treba za ovu teglicu. S obzirom da smo već gnojili sa peletima od ovčje vune, s obzirom da je ovo supstrat koji je visoko vrijedan, znači mi ovdje ne moramo više stavljati gnojivo u podnožje rajčice. Možete ako želite još dodati malo peleta da korijen sjedne, ali toliko sam već toga stavila unutra u ovaj supstrat da sa sljedećih 6 mjeseci smo zaista mirni. Idemo, znači skidam donje listove od paradajza, odnosno rajčice. Tajna je da se mora posaditi što dublje, znači ne samo koliko je ova teglica, nego što dublje, jer što ima razvijeniji korijen, to će biti biljka otpornija, zdravija, imat ćete više plodova naravno. A moram vam ispričati što mi se dogodilo, neki su već vidjeli sa presadnicama. Znači kad sam sadila presadnice, evo gledajte kakav lijepi korijen. Kad sam sadila presadnice, evo idemo duboko, odnosno sijala, jako brzo što su mi niknule, mačka mi ih je pojela. Tako da sva sreća što sam naručila rezervu od drage Dragane, od koje sam već i prije znala naručivati presadnice, tako da evo svaka čast OPG Duk, oni rade isto sve ekološki, vrhunski, Dragana se zaista trudi, to je zbilja jedan profesionalizam, tako da ih preporučam ako uopće još imaju presadnica, ali za sljedeću godinu. Evo ga, znači duboko smo posadili ovu rajčicu, još ću malo dodati supstrata. Evo ga. I malč, naravno odozgora. I ova pokrivka od ovčje vune će lijepo držati vlagu unutra. Oja će zalijevati točno uz korijen i mi smo bez brige cijelo ljeto. Idemo sada dalje. Naravno sadim i različite zaštitne biljke, na primjer bosiljak, on tjera tripse. Znači neven, općenito poznat kao biljka koja se sadi uz sve, jedan prirodni liječnik u vašem vrtu. Isto tako i kamilica, evo, ja sam ju posijala, malo je proklijala, ali dobro će doći. I dragoljub koji isto tako, sve lisne uši koje druge biljke ne uspiju otjerati, on će ih skupiti na sebe, on je takozvana biljka žrtva, ali isto tako jestiva, prekrasni cvjetići. Tako da svega pomalo, nikad nemojte saditi samo jednu stvar, nikad nemojte da to bude samo nekakva monokultura. Sve biljke imaju koristi jedne od druge, samo treba gledati evo koja uz koju. Evo, paradajzi, odnosno rajčice su posađeni i njihove prateće biljčice. A sada ću malo još samo popikati ovako sa čačkalicom da mi ne odlazi. Ipak su tegle u pitanju, da mi se ne pomiče ova pokrivka. Evo ga. Sa svih strana, da ju vjetar slučajno ne otpuše i da ona može ispuniti svoju svrhu. A jedna tajna za kraj. Kod svake rajčice ubacit ću unutra češanj češnjaka. Češnjak inače u zemlji štiti
Evo ga, samo ga uguramo unutra. Štiti od raznih gljivičnih bolesti, pa tako može pružiti zaštitu i od, recimo, plamenjače. Neka naš paradajzek bude u potpunosti spreman na sve. Mi smo dali sve od sebe. Evo ga. Odlično. Ja sam zadovoljna. Evo, idemo napuniti oju. Tu nam je malo vunice upalo. Idemo poklopiti oju da ne hlapi. I to je to. Sad samo trebamo pustiti vremenu i prirodi da odradi svoje. A ovaj bosiljak već miriši fantastično. A vidimo se u sljedećoj epizodi kada ću saditi paprike. A sada ne zaboravite pogledati ovaj video o izradi oja. Vidimo se i budite mi dobro.